Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, una yan da ito tao. Ay, napa. Anya tinakakatkatawa, Mari Gina. Ay, kita umtiin pos ni Fiona aladawan na iti Facebook, maray. Ay, nawaw. Awam matim makitak ama di iti post na, Mare. Ay, kita nakangisngisit, maray. Dandan ni Jack pa yan mailasin. Sabay, nangisit mo, tikawus na. Si kakit di mat, Mare. Nauyaw ka mo, Piman. Ay, kapuno, mat. Napintas ko man ni Fiona, angam, nakangisngisit mo't, maray. Ha? Awan ti sir-serbi ti kinapintas nung nangisit ka mat, maray. Ay, unay kan, Mare. Amom ka deti kunada amore na beauty. Mingmingam anaimbag tiladawan ni Fiona, Mare. Kasta ti kunada amore na beauty. Kasta, tinapintasken ka, Marilisa. Ay nawang, apay, kasta ti panangkitam kanyak, si Kaandong. Nangangkutimbagam ka ni Kumarim Alisa itay bakit? Ah, apay, anda ka diti dakos ng bagak? Nauyaw ka launay, mat. Uray ni Fiona akalugaran tayo. Uyawam. Saan na pa naguyaw dayjay? Indescribe ko laang mat. Samay sa, puno mat, nangisit ni Fiona, lakay. Man ano ko man nangisit. Kasjay nga rod mat ti pulida. Morena ama ko na. Ay na, awan ti sir-serbi ti kasjay a kinapintas. No, nangisit mat. Ay nawaw. Katsi ka ngay. Napudaw ka ngagpaiso. Ngam nangisit sa mat ti kaunggam bakit? Nalabos ti kinauyaw mo? Na. Saan pa naguyaw dayjay? Tapod numay. Ay ulitak. Morena ti pulida Fiona. Iso akas jay mat ti kulay na. Katsi ka, napudaw ka. Ta napudaw ti puliyaw. Naawatam ti kayat ko asawain. Adaman sa ludsudat kan ka, Auntie Lisa? Anya day ta, Fiona. Ada samat sakit tinakam ni Auntie Gina kanyak. Kasanumat anay bagam ti kasta, Fiona? When tatunggal ada i-post ko iti Facebook kat kanayon nga ihahariak na. Uray awan man tinakakatkatawa. Numamingsan, ag-comment pa iti dakas. Ay, kwa balasang ko. Ibagayo ko matipod no kanyak. Talaga mas daawak no apayakas jay ti reaksyon na kadagiti Facebook post ko. Ay, jak man na mo iti kumarik balasang ko. Di mo latanikas kaso. Kimaro siguro manen. Uray di yu idiretso. Iti kasta a reaksyon nyo kat amok latan ti sungbat iti saludsud ko, Auntie. Talaga nga i-block ko ni ti Facebook day tabakat. Makapasuron. Sapay amin na post ko kat ihahariak na. Awan mo ti makita ka nakakatkatawa nga i-post ko. Napudot man ang ti ulom. Fiona adakaw. Masurunak lang na iti dayjay abakat tatang. Aday ta, in-block ko iti Facebook. Sino abakay? Asino kumapay? Tinapu daw akaaruba tayo, abirbir nga sanda arena, dagiti managuyaw tatang. Dayta, bakit Gina tatang? Manumat ng titawan na, kasta pay laang ti kapanunutan na, ay nawaw. Di mulat ay kaskasaw. Ay na tatang, no amuyo lang ti naramid dayta, bakit kanya? Kasanumay, no panunutin na nga awan respetum kenkwana. Tatang, narespeto ak a tao. Ngam no kasya klaseng ti tao, saanan ang masapol ang may respeto. Kasano nga rod nga respeto tayo, no di namat ammo nga irespeto ti pada na tao.
Na. Ay nawaw. Tsak mo tin mabiro kan ti Facebook account DJ Fiona. Wala, nagsukat nga ta, idinagan na iti Facebook. Oy, itay pa akasarsaritam tabagim Apay. Nay apong, sinukatan samot ni Fiona tinagan na iti Facebook lakay. Anya? Ay una yan. Biyag samot ni Fiona ti bambantayam. Imbis nga agluto ka. Mapanak pa imot biid iti ayan ni Marilisa. Ay agluto ka man. Sardengam ti kasta nga ramid mo. Day tabiyag ti sabali at tao ti pakibibiyangam. Adapay mo na ba di masiday di rabi Supay laang iti si daum Apay umanay aya? ano sampay laang. Agluto akto inton madamdama. Malala, tay nakon. Maray, Marilisa. Ay nawaw. Sikamat gaya, Mary Jane Bigbigatan nga imay ka. Anya ti masapol mau. Ay na po maray, diyak mo tin mabirukan dagiti Facebook post DJ Fiona. Ni Fiona manan. Kita kumano adamanan ti baro a post na. Ang diyak mo tin mabirukan. Ang mga no nagsukat kidi itinagan na maray. Ay, saan man? Nakitak ti post na itay kat isupay lata, matinagan na. No kasta nga rod. Apay ngay, adyak mabirukan ti Facebook na. Nan, kita man mare. Ato, kita ma. Gusto mo ti spelling ko mare. O, kita Ay, sos. In-block na kan samot tan mare. Apay ko mga i-block na. Apay nga min nga ihahari ak mo dagiti post na mare. Nakitak pa iti comment mo idi kalman. Nakababain mo't piman nga ag-comment ka iti napintas ngem nangisit iti post na. Kat amumot nga adu ti makabasbasa. May talaang ti makagapaw. Nagrabaw maray. Ay, Marilisa, kasano nga minam ti agaramid iti Facebook account. Isurunak man Adamat ten Facebook account mo, Mary Gina. Ay, mga ramid ako ma iti may sapay. Tapno updated ak. No, dati i-post DJ Fiona. Ay na, huston Mare. Sarda nga mo ni Fiona. Kayat mo ka de, aguraan na ka. Apay kumaagumura kapudno mo tanangisit maray. Ay saan akas jay tinangisit, Mare. Murena, kunamot piman una yan tanangisit. Diretsyon nakit den no di na kayat nga isuro maray. Maawatak mo't kay. Ammo, Mare. Concern na klaang matkan ka. Kastaya mo't ti kumare. Ay na, Mare. Ididamo, ni Maritis ti kanayon mo nga uyawan. Ita, ni Fiona matan. Binulan sa matan nga ada kaap-apam akalugaran tayo, Mare. Apay nga in black nak iti Facebook si ka Fiona. Ay napangaasim, Auntie Gina. Awan ti oras ko amakiapa. Awan ti oras ko amakiapa ken katapno ammom. Ay no siyak ti si ka. Rogyamot nga minan ti agpapudaw. Narigat man ti kasta, napintas ka ngagpaiso ngam. Nangisit ka mat. Amokon, saanan ang masapol nga ibagam, Auntie? Ay among friendly advice lang mat. Di balin ti kastoy akulay ko. Tinapatan, nabangluak. Saan akas kadagiti daduma dita? Napudaw nga agpaiso ngam napigsamat ti ang litda. Sa maysa, nakutungak ngam amok ti agtrabaho. Saan akas kadagiti daduma dita? Dakkel ti bagida ngam sadot damat. Siyak ka de, ti patamaam? Apay, napasagidan ka kadi, Auntie? Pasensya kan jak inggagara. Agraraman ka mat. Di kasta nga aramid mo. Napanagnagakapod no ti warwaras da adamag diti barangay tayo. Pudno gayam asika ti Reyna dagiti managuyaw, Auntie. Talagang awan respeto day jay Fiona. Apay na ibagam ti kasta. Nasalaw ko nga raw di tadalan. Dakis kit din ti sa una kanya.
Anya timbaga na ya. Ah, patamaan nak nga raw. No sikat ti manguyaw, okay laang. Ngem no sikat ti patamaan da, nasakit tinaka mo. Hindi kat agraraman da dya tao ah. Ammom ti agwarwara sa damag. Anya adamag mananday ta. Sika kano ti Rena dagiti managuyaw dito lugar tayaw. Na, asino tinang ibagay ti dayta? Iso mo ti pagsasaritaan da nanggag ko. Saan lagaya man ni Fiona tinagaramida mi ti kasta? Adumot gayam. Puno ka di tinanggag ka, Fiona. Nagsinungbat kayaw ka ni Gina. Wan tatang, diyan ko nalapdan ti bagi. Ay na, saan ka di ngayon baga ka di? Mulatan ni Kaskasaw no niya ti bagbaga na. Naumaakmat nga minan tatang. Kunamlan asino nga agsasao. Gapula ang tanangisitak, mapandakit din uyaw-uyawan. Ay, day talaang ah. Makapadismaya kun makapasair mo titirik na nung kastoy lang tatang. Saan ko mo't siguro abasol no nangisitak? Saan mo't kita basol? Ngam di mon ulitan tinaramin mo ah. Bye-bye amlatan ni Gina. Ngayon, isumot lati maibabain, itikas dyan nga rabidin na. Imay kamat dito'y balay Mari Gina. Di mo ibaga, amay papan ka ni Fiona, ti umay mo manan ibaga. Ay, nawaw! Ay, nananutaro pa, Mare. Na, kurot-rot mo ton. Naa, ada ka din napatag nga ibaga, uno imay katap no uyawan na. Ay, saan ka nga uyawan, Mare? Amok daytan nga style mo. Ay, nukasta, saan ka gaya mamaragsakan iti kadak, Mare? Agdin dinamagan dito'y barangay tayo ti inaramid mo ka ni Fiona, Mare. Amom ka di, ti kunadagiti tattao. Anya ti kunada, Mare. Si kakano ti Reyna dagiti managuyaw dito'y lugar tayo. Ngamen kadagiti amin a managuyaw a kalugaran tayo, sika ti number 1. Anya? Pangaasim amare. No awan tinasayat nga ibagang pumanaw kan. Jak kayat ti mairaman iti kalukwam. Day, si ka magayam, Gina. Anya kumaita? Ay nawaw. Awan pala na bagbagak ngam na pudot mo tinti ulaw. Kaya't yun sapay mo't anayunan mo, ti parikot ko. Adala kaya't ko akid dawan kan ka. Anya dayta? Mabalin asar dengam ni Fiona nga anak ka. Ni Fiona? Ni Fiona nga agraraman? Na, aglablabas ka na. Ha, kasano? In-block na ti anak mo iti Facebook. Bagbaga ang mamuti jaya Fiona. Pudno anak kapagturpos iti panagadal na angam ay na. Awa mo modo na. Anya. Nay, apa yan bakit? Di ka matin rumrumwar? Hindi ka man ang bulakay. Madi talaga tiriknak. Apay, anyat na pasamak. Madi tiriknak. Tauray ni Kumari Lisa. Kasla kagurguran akmutan. Kaya mabutang siguro ah. Na, anya kumangay ti pagbutngan na. Awan mo ti amu kadakas ngay naramid ko kinkwa na. Mabutang siguro no mairaman iti dakas nga aramid mo. Anya? Ulit ka. Agdinamag dito'y lugar tayo ti naramid mo ko ni Fiona. Ken kadagiti daduma akabarangayan tayo. Sigurado anadamag mo't dayta ni kumarem. Ay nawaw! Day talang ti makagapaw. Narigat mo't nga men no addagayem mo ang managuyaw. Narigat ti maakaranan niya. Tapno ibagaken ka andong. Awan ti sakit ko. Wanaim, addaken ka dayta. Ang may salang ti maibaga ka. Agpanunot ka anaimbag, sakbay aguraan da kadagiti tattao iti entero a barangay tayo. Ay nawaw. Si ka magayam, Gina. Apay, ay nga masapul mau. Ada ka din ni Fiona. Kaya't kukuma kasarita. Nagluluto di kusina. Ay, umunag ka. Ay saan adala ang napatag nga ibagaken ko na. Ay, mala, mabit lang tayo bakta anak ko, ha? Ay saan
Urayok lata na makaluto. Sana. Ang mga mabanog ka manguray kan ko na. Sapay karugurugi na lang aglutaw. Ay, okay laang kanya. Awan ti parikot, no maipapaniti day taabana. Agtugaw ka, Auntie Gina. Ay, agyaman na, Fiona. Anya nga minan ti gagaram, Auntie? Ay, amaw ka, nasakit tinakam mo kanya. Kang padasaklat tamot ate, umay dumawat iti pamakawan mo. Pakawanan na kumakadagiti, nagbasulak king ka. Ha? No, di nakpay mapakawan, ay ka mawatak mo't. Ti kanyak laang mo't, day maamwam pagbababawiyak dagiti dakes aramidak king ka. Napakawan kan, Auntie. Maragsakan naklaunay ta nakaamiris kan. Kaya po, kanakan, manuarabi mo na sana ka nakaturturog. Kasta talaga, Auntie. Awan ti mako na a peace of mind no dakes ti aramid. Awin nga raw, agyaman manan kaanakan, agyaman tanapakawan na. Marilisa, suman para ken ka. Ay nawaw, sa anak ba't adimawat? Ay, oray saan ka dumawat? Ikan kalat tamaray. Anya? Pista ka din, maray. Di na ka din gurguraan, Si kalaang mati kumarek, makaaw-awat kanyak kay. Mala, umunag ka nga rudan, tapag sangwan tati suman nga inyag mo. Ano ti kapikat? Ay, uwan. Ay na. Naragsakak unay lakay. Kan apo naglagan tirik na. Anyat naknakan mo. Napanak iti ayan da Fiona itay. Kat okay kamin lakay. Napakawan na kon. Oray ni Marilisa. No kasta, ijay tinaggapwam. Ay, wine lakay. Isumulagayan mabasit tinabate asuman. Inikam ti kumarem? Lakay. Kita, in-unblock nakmatan ni Fiona iti Facebook. O makitak manandag iti post na. Heart react kon tapno. Di na panunutan nga uyawag lakay. No kasta friends kayon, iti Facebook. Saan laangan nga iti Facebook lakay? Ay ka mayat ano kasta bakit? Agsingsing bet kan. Tapno di da ka birngasan iti rena dagiti managuyaw. Ay, nawaw! Di mo uyawan ti padam a tao, tapno saan da kanto aguraan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.